Postoje trenuci kada biste možda željeli izvršiti operaciju između niza i jednog broja. Također se naziva operacija između vektora i skalara ili između dviju različitih veličina. Na primjer, naš niz, nazvat ćemo ga data, može sadržavati informacije o udaljenosti u miljama, ali želimo pretvoriti informacije u kilometre. Ovu operaciju možete izvesti na sljedeći način. Data jednako MP array 1.0, 2.0, naš niz izgleda ovako. Upisujemo data puta 1.6. Rezultat je 1.6, 3.2. NumPy razumije da se množenje treba dogoditi sa svakom ćelijom. Taj koncept se zove emitiranje. Broadcasting je mehanizam koji NumPy omogućuje izvođenje operacija na nizovima različitih oblika. Dimenzije niza moraju biti kompatibilne, na primjer, kada su dimenzije oba niza jednake ili kada je jedan od njih jednak 1. Ako dimenzije nisu kompatibilne, dobit ćete value error.